Abbreviations and Acronyms Challenge. Yeah, man. QR! QR? QR! Quarantine. Another reggae flavor for the tropics. QR? Quezon Ramos. Quality. Dili. Quantum real. Ano kay quick response? Quick response. Okay, next. IQ. IQ. No. IQ, wala exciting. IQ, kuan. Wala na. Five, four, three, two, one. Intelligent quiz? No. Intellectual quality? No. Intelligent colleagues? One. Next. BDO. Next. CEO. Saka executive operations. Daily operations. Tell ya. CEO. Ano? Sa kalito? CEO. No. No. CEO. Executive officer. ATM. Automated teller machine. Tell ya. At the moment. Next. DPI. Staff of the Philippines institution. No. Of the Philippines. Tell ya. No. No. May papapunong. Bank of the Philippines International? No. Bank of the Philippines Institution? No. Dili. Bank of the Philippines Island? Next. Email. Email. Email? Email address. Email? Ano yung meaning ng email? Yes. Email address? No. Answer kay. Ano ka? Electronic mail. Next. Gmail. Google Mail. Next kay HIV. HIV? Oh. Sa? HIV. HIV? Hyper... No. One. Human... Ay, ano ba? Human infection virus. No. Human immunodeficiency virus. Ngayon, sakto siya. Oh, immunodeficiency virus. Cellphone. Nandun na biling? Oo. Cellular phone. So hey, what's up mga meg? Si Daddy Ining na naman to. At meron na naman akong apps na baka magustuhan nyo. Ito ay ang
Una game. So ngayon guys, ang Una game ay isang play to earn game na pwede kang kumita ng pera. So ngayon, tuturuan ko kayo kung paano mag-register. Ganito lang guys, click nyo lang yung register, tapos fill up lang kayo dito, tapos confirm tayo, tapos login na ako kasi nakapag-register na ako eh. Unang-una guys ay meron kayong matatanggap na daily bonus dito. Kaya pwede na kayong maglaro kahit hindi kayo mag-cash in guys. So pero kung gusto niyo mag-cash in, tuturuan ko kayo kung paano mag-cash in. Ganito lang guys, click niyo lang itong first top up. Tapos top up mo 100 pesos, meron kang 10 pesos. So try nyo dito guys yung 100 kasi may plus 10 dito. Ngayon, tuturuan ko naman kayo kung paano mag-withdraw sa mga napanalunan nyo. Ganito lang guys, click nyo lang itong withdraw. Tapos, bin nyo yung GCash account nyo and save it para maka-withdraw na kayo. So, ngayon, maglaro tayo guys dito sa Dragon vs Tiger. Beat tayo dito sa Tiger guys, Tiger. No more beds. 10 points. 10 points. Hi. So, ayun guys, tayo guys. Pero, sa mga gusto maglaro nitong Una game guys, nasa comment section yung link para ma-download nyo ito. At sa mga magda-download nito ay meron kayong matatanggap ng GCash. Comment nyo lang yung screenshot nyo dyan sa baba. Next kay DILG. D-I-N-G. Ay, Abbreviation. Department of Interior Local Government. Ako? Wala siya ito. Okay na, sakto. Wala kayo. DSWD. Department of Social Welfare Development. Ano eh? DPWH. DPWH. Wala na. DPWH. 5. Department Department of Public, DPWH. Department of Public Works and Highways. May ay. Next kay PHP. PHP. Sa'yo na kita. PHP. Philippine Peso? Oh. Mga 700. Math. 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 Math? Oh. Mathematic. 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 Hey, I have put it na. DOH. Department of Alas nyo na. Help. LDO. Land Transport Land Transportation Office. Oh. Who's the father of Nitch? BJMP. Bureau of Justice. BJMP. Bureau of Justice. Manpower. Wrong. Bureau of So, ito yung preso ng class. Bureau of Jail Management and Penology. Next guy. TGIF. Thanks God, it's Friday. AKA. As known as. Next guy. DIY. DIY. Do it your own. Wrong. Do it yourself. BRB ko na yung Nitch. BRB. Hala. Ako beer na beer. Beer na beer. Be right back. Hala. FAQ. FAQ. Hindi. Request. Ah.